sempajang. Makanya makali Andre Guruta Ki Haji Muhammad As'ad nigi nariko engka tahu naulin lutu ya na alle naulin morong ni barana afi bahkan nulle jo kaya na waye nariko na sempajang ajak bawa nama cuir nasabawan dijaji pahasalan pajuk kaya bahkan para luta pahakuang nasaba ini situngan na kuramani itu majan cirkung Allah Ta'ala alastu bi rabbikum qalu bala syahidana menu kisum papung Allah Ta'ala makanya makadai pantupan ditata ni gini majapui alina na ajapui toni tufuanna betuan na ada ni gini mismi alina ata puli di Allah Ta'ala ni setoni tuniga maka wad disumpah yang paling terakhir angka tu biasa patarika makada ni gini gitu mas sempajat di napahang ini na sempajang ni maka daru utu na belal ginro na ditlaga na rutu sa ngadina takko mi bawang iya beri kali situ matungan na angka salana angka tutujun na salana risesi na tau di ina sempajang risesi na tumakburo na sempajang padi di na sempajang na sabak di na mailo makkare subawang tujun na yewe di beri kali yan ang risesi na tau apa namanya tujun na yewe beri kali na sabak tentu pada ripahan ni makkade untuk pahan ini na Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madoro sadi pakubalina. Sisala sa binariko bulan Maulid. Andaikan bulan Maulid namuka pateras na masjid Panoman. Betul tidak? Kemarin saya ceramah Isra Mi'raj di Desa Uloy. Sempat pertacama makutani ko iya. Ustaz, kenapa itu Isra Mi'raj dengan Maulid beda ragam? Apa kira-kira yang membedakan? Maka dia pertacama kalau bulan Maulid Mega tahu sekalinya bulan Isra Mi'raj berkurang tahu. Lalu saya jawab, maka dekat kuat tabe kalau bulan Maulid banyak yang hadir karena matapet dikna matapet engkamana ni hadir. Tetapi kalau Isra Mi'raj insya Allah yang hadir pada malam hari ini atau matapet mana itu hadir. Alhamdulillah upakulingi paimah karena memberikan salam adalah hukumnya sunnah, menjawab salam adalah hukumnya wajib. Alama sia-sia dia golongan apalah sunnah, ini dia golongan apalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim qad aflaha al mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim.
Toma-toma lebiki dan niat sudah melebiki sidang jamaah Isra dan Mi'raj yang kami hormati dan yang kami muliakan, alina toma-toma lebiki Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tani Teriakan Barat yang sempat hadir, yang kami hormati dan yang kami muliakan, alina toma-toma lebiki Bapak Imam Kelurahan Macege yang sempat hadir, yang kami hormati dan yang kami muliakan, Ketua Pengurus Masjid Nurul Jihad, yang kami hormati Ketua Panitia Peringatan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami hormati seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, serta seluruh jamaah baik boleh di tomato urone kumakuto faro tomato makro baik kude daga masanati. Alhamdulillah wa syukurillah degang gaberika da sifatuna attekan ila riru al-birat ta'manan sangadina rioran numakuto faro asukuru katarbigan kali sisi arajanan nafungala ta'ala wa maraja naripakarajai wa makan ri naripakan ri wa malabbi naripakalabiri wa maraja akama syariatan nama sarupa masih, sehingga di malam hari ini kita bersama-sama hadir di tempat yang penuh berkah ini ribulan malabbi nafungullahu subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan sindi acara malabbi yang itu memperingati Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakah peringatan Isra dan Mi'raj yang kita laksanakan pada malam hari ini pada angka kimat apa barakah mengindri pemasimat dararing ini nawa. Mudah-mudahan sahabat nasabari insyaallah napaturungi pamasen dan dia barakah nafungullah subhanahu wa ta'ala khususnya di kampung kita yang kita cintai ini. Amin. Salawat dan niat pasalama dikiringan milori al-Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah pada kamana kina angakui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatna Riyasurimuddin Fungala Ta'ala, sehingga pada kamana kimat dilolongan syafaat Rasulullah Sabari Surimuddin Fungala Ta'ala mega matu pada mengaku umat rinadita, tetapi itu sinariat ngakui rinadita sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Di malam hari ini kalau tidak salah bertepatan pada 25 Rajab. Itu artinya kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala sendiri rampir di dalamnya Al-Qurannya di dalamnya surah At-Taubah. Agana sepung Allah Ta'ala inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahra. Majapu bilanganna udangnya di sisi pung Allah Ta'ala yang itu 10 bulan. Fi kitabillah Qur'an patentu pung Allah Ta'ala yauma khalaqas samawati wal ardh. Wattunna Qur'ana pancaji kung Allah Ta'ala langi enan niya tanay minha arba'atu hurum. Ang kaapaulan termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk yang pertama adalah bulan Muharram. Makanya
Puasa yang pertama-tama diwajibkan adalah situmet-tumenna puasa di 10 Muharram. Tetapi nasabah engkani bulan Ramadan sudah diwajibkan kita melakukan puasa 1 bulan penuh, maka turunlah derajatnya puasa Syawal menjadi puasa sunnah. Kemudian yang kedua, ialah itu bulan Zulqaidah, termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga Zulhijjah, dan yang keempat adalah bulan Ramadan. Naulai kamakutana, kenapa yang keempat adalah bulan Rajab? Naulai kamakutana, maka kenapa bulan Ramadan tidak termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah? Jawabannya, ia bulan Ramalapuang di riweringi umatna Nabi Adam. Bahkan sampai Nabi Isa sendiri di riweringi bulan Ramalan. Makanya bulan Ramadan itu dinamakan Syahrul Ummati, bulan nami metu umatna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan bulan Rajab ini kita sudah di penghujung bulan Rajab. Artinya bulan Rajab tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Di namai tayub tamati siyan itu bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban, ialah itu bulan suci Ramadan. Engka situnget-tungenna amalan masaru lebih diamalkan di penghujung bulan Rajab, di Jumat terakhir bulan Rajab. Napa guru ki Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamalkan ini maka malaken ni iyewe sikri iyewe pak dongen ni di Jumat terakhir bulan Rajab. Kapan waktunya Ustaz? Bukan di pagi hari, bukan juga di siang hari, tetapi ia waktu ia itu di waktu arawing. Karena siapapun yang berdoa di hari Jumat, di sore harinya sampai menjelang maghrib, disitulah sebenarnya paling mustajab na terima Pak dongengi kung Allah Ta'ala. Iyewe Pak dongengi mapunco kipung. Iya. Weka siaga dibaca, weka 35. Riwat Jumae, arawin na Jumae di Jumat terakhir bulan Rajab. Apa manfaatnya? Apa kegunaannya? Nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni baca yewe sikiri ye pak dongan ni wet kata 35 rilalen na yaro as-Jumat terakhir, maka di iwiringi papidalli diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 tahun lamanya di nengkana petu dalik na kulit. Jadi amalkan iyewe pak dongengi. Apa doanya? Tengkalinga madicik. Apa cicatomi itu bawa? Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu apa lagi? Ulangi sih. Iya mulangi atau ini mulangi? Saya ulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Acueki. Karena karib. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wek kasiaga tabaca. Mana ke 31. 35 kali di hari Jumat terakhir. As-soaga yasoy. Denre. Hari Rabu.
Kamis berarti sangali kulit cawi. Amalkan doa ini, insya Allah masih kumanan matu dalika. Amin. Oh ibu, siapa yang ingin kaya di sini? Iga melok sogi, melok mana ki sogi? Ang kagapak balu kue. Ada penjual, rata-rata pak balu. Elok ki masin po dalika, mega pangalita, amalkan doa ini, narik kumelo ki buka itu kota. Cicatumi bawa melo ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nade musuruh ki ya tumi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ni iya na jolo teng kalingan. Ye, makumat to makun raya salah cede bari pancing aro. Ibu, teng kalingan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Saya kira banyak yang hafal, tapi belum tentu tahu caranya. Apa engkau tahu biasa kita baca ye, alina sibuk baca, toko na tahu tarala. Magi, waktu na buka toko na baca ye rupa dongan ni, mangulog ko yero na toko na tayo. Sinin na to malabiki na niya sila malabiki sila jamaah Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situngan-tungan na narik ko miraja melo iramping ki maluan na masakka namulat tu sangali di panapaja irampi sejarah na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditujunna ang miraja kengi. Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang fenomenal. Peristiwa yang sangat luar biasa. Makanya tidak ada satu orang pun manusia yang mampu melebihi kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dipalalan ni kung Allah Ta'ala ipamiraja turi kung Allah Ta'ala. Angka Nabi dipalalan ni kung Allah Ta'ala tapi di na ipamiraja kung Allah Ta'ala. Angka to Nabi ipamiraja kung Allah Ta'ala tetapi ito sinaripalalan ni kung Allah Ta'ala. Siapa Nabi yang diisrakan oleh Allah? Ia narito Nabi Musa alaihi salam. Wattunna pangulut Nabi Musa alaihi salam riubbiri fung Allah Ta'ala ri empetna bulu tursina. Wa kallama Allah Musa taklima. Makanya Nabi Musa itu dikenal sebagai taklim. Agar yang setaklim atanna fung Allah Ta'ala ya angke si matam mera mak bicara fung Allah Ta'ala. Jadi Nabi Musa alaihi salam kemampuannya naulim mewa mak bicara langsung si bawa fung Allah Ta'ala. Tetapi Nabi Musa alaihi salam tongen ni makka dan naulim mewa mak bicara langsung fung Allah Ta'ala. Tetapi di naulim mita langsung ni naulim mita langsung ni fung Allah Ta'ala. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salam kita kenal seorang nabi yang lahir tanpa seorang ayah. Betul tidak? Iaro Nabi Isa jadi kolinoi angka indo na tapi dekaga ambuk na. Yaitu si biasa ini terkadang angka kejadian. Angka tahu jadi, angka anak-anak jadi. Angka induk na tapi di na merisa makan iga ambuk na. Digaga milo bertanggung jawab.
Tapi manasa makadaan kaambok na. Tetapi pangulut Nabi Isa alaihi salam memang di nama toga ke ambuk na. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nariku pungala taala mapuelo cukup Allah katakan kun fayakun. Pada tahun ini sitongan na iyewe peringatan Isra dan Mi'raj. Nariko akal meluk rifake, fikir meluk rifake, tidak masuk akal. Di natama fikir, nariko fikir dan ni akal meluk tafake. Makanya yang hadir pada malam hari ini insya Allah tomata mana. Watunna pangulutan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh mamiraja. Nah lapor ni makada boleh kak mamiraja sunni. Iya rawat tu dek gaga mataput. Karena Nabi ta ipalalin ni tengah bani engkau mutu yolo na subuh. Jangankan Mi'raj. Watunna bawa Nabi ta ipalalin pungalatana. Watunna Nabi ta ipalalin pungalatana dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya itu luar biasa. Kendaraan yang paling cepat pada waktu itu adalah unta. Di pagaga oto, di pagaga pesawat. Sementara nariko unta meluk tapaki pun, siulang iola jokka di Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, siulat tol lisu. Makanya, andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam meluk malalim, dek nematulad tama akalan. Tapi kung Allah Ta'ala palalan. Walay kitchen di contoh. Ang kahit kumay. Sementara ang keluarga tak di Mekah, itelpungi, sidi ko Indonesia, sidi ko tanah Mekah. Tapi yang kalinya saman na. Betul tidak? Pada maturin riya, saya start dari kecamatan Cina. Berangkat ke sini jam 5 lewat. Tiba di sini kurang lebih 25 menit. Andaikan ia meluk malaleng, bajap itu mamau, mamirajil. Tetapi nasabak mangoto ka, ipalalag ka di otoy. Alhamdulillah, di pa na mangaridi ang kami mana di masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya di dalam Al-Quran, satu-satunya surah yang dimulai dengan kata-kata subhana. Agana sa pangalatala, subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Mapacing pangalatala papalalang paniengi atanna dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Tentu nariko angka Sid lima pakarannu-rannu. Misalnya engka anak tak tama masih sekolah di pesantren ini, maka nafalai akurangnya di usia 13 tahun, nafalai akurangnya 30 juz. Maka kata yang sepantasnya kita ucapkan adalah subhanallah. Engka tahu di gaga ajena. Tetapi kumofi subhanallah. Engkau tahu dek gaga ajena, dek gaga jarinna, tapi kumofi subhanallah. Engkau tahu dek gaga ajena, dek gaga jarinna, dek to gaga ulunna, kumofi lariki manengka dek gaga ulunna kumofi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naulen kamakutana agar kira-kira pas sabaran. Iyaro Nabi ta ipalalan ni kung Allah taala di pamiraja ni kung Allah taala. Ya. Jadi iyaro wattoy Nabi ta Yaro Nabi sallallahu alaihi wasallam ripalalan ngiri kung Allah Ta'ala karena
Yarwatui Nabi sallallahu alaihi wasallam malakde imasi babuah. Makanya melo idihibur ko dari Allah Ta'ala. Karena pada waktu itu Nabi kehilangan seorang istri yang sangat dicintainya. Siapa itu ibu? Ibu, Pangulutta Khadijah. Yaro Pangulutta Khadijah, yanarum biayai Nabi sallallahu alaihi wasallam capu waramparana untuk nafaki mak dakwah. Mak dakwangnya agama na Allah Ta'ala. Benenge miluk nanre wijanna wadi jajal tujuh turunan di nacapu waramparana na Pangulutta Khadijah. Tetapi capu i waramparana gangkan na makale Pangulutta Khadijah na kuadangi anak narikukule matu matiku pada lalui abamu Muhammad sarikuan mengiwadika na halalaka sarubanna supaya ia narumatu ufakid dokuran na narikumati. Dan menurut riwayat kunna mati Pangulutta Khadijah iyaru kacina fakiwi 70 tipanna padahal tosugiro. Artinya apa? Ya tuwaram parangi kuam wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya tuwaram para engkaya punangi makukui situnget-tunget na anu na pinreng ini Allah Ta'ala. Dan itu nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hari kemudian. Boleh tegi seteman na waram parat kanan niya tegi tapalau. Sibuk kisampa waram parang aswani. Tetapi makutuki masumbang, makutuki masilaka, makutuki pasui saketa. Wadi jadi sogi ki kuat tapi kotobi tu bawal dino sogi ki belum tentu sogi ki akhirat. Makanya kita hidup di dunia ini jangan hanya dunia saja kita pikirkan, tapi pikirkan juga untuk kehidupan akhirat kita. Di namai tamunro ki kulinot, kotannya baja mati ki sangadi. Hari kotannya sangadi minggu fainon. Bahkan pada saat sekarang ini tidak ada seorang pun manusia yang mampu naule jamin ni ahli na makadaliso ako bulaku ito mofa. Ibu, dito na marigaga kapan narikota lamba kicende masampajan isa. Di, cicamua si tahu. Sepakat? Ako dito sepakat. Kuniro? Karena salah-salah sa dinasabak di payat tamaki materi. Lanjut. Ya, kita salawat dulu. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Kemudian yang kedua, yarwat tu mati amuri na nabita yana itu Abu Talib. Yarut malagde masih bawa nabita patar terli nabita na sabak mati amurina di naulik wada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seakan-akan terkunci mulutnya untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ni napaja napalici amurina. Amuri wada mani kalimat la ilaha illallah. Tetapi amurina di nulik wada la ilaha illallah. Ang katona tu lima ganggu yan itu Abu Jahal. Ajak mo kuwada yito na pagurang ako Muhammad. Ajak mo ako pawi. Nasabak nasulangin na sen aktor yolong. Makanya puang dari sini kita bisa ambil hikmah makada. Terkadang itu angka pada dasar dingin. Contoh mak bangun ki masiji. Megan itu sepakat. Tetapi angka matucin itu mak ganggu. Betul. Ya. Tuli alina bawa nasa cocok salamanatan. Ya. Narikong ka mapansana ye Abu Jahil kedua tuh.
Tapi dia tagagag ko, kutumin rumabila. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita persingkat saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipalalan dari Allah taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Betul Nabi panalat turi Masjidil Aqsa, lepang ngiri Nabi ta di Baitul apa namanya di Bukit Tursina, lepang ngiri Nabi ta masampaja 2 rakaat. Urana masampaja na lanjut perjalanan lepas di Baitul Lahmi. Ya Baitul Lahmi kunirum mondro Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Lepas Nabi ta masampaja. Lanjut perjalanan materusi ala dengan Nabi ta narapi ni Baitul Maqdis Masjidil Aqsa kunirum mondro Nabi ta masampaja berjamaah. Sininna para nabi Allah hadir pada waktu itu berjamaah dan yang memimpin sholat pada waktu itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ialah itu Mi'raj. Kalau Isra malaleng, kalau Mi'raj agak ada Mi'raj pun, agak betul na Mi'raj. Ibu, oh ibu, agar ya Mi'raj. Ya senge Mi'raj batuan na minri itu menurut bahasa. Jadi agi-agi yang reki situngan na miraja tuh memiliki motor baru, yang reki motor baru tak miraja asenna. Memiliki bola baru, yang reki bola baru tak miraja asenna. Memiliki oto baru, yang reki oto baru tak miraja asenna. Memiliki ranjak baru, yang reki ranjak baru tak miraja asenna. Kamu pa ya na ranjang. Yan reki to pa yaro. Miraja to asan na yaro. Ako liso kay matu pada lalim mana machinalaga kasi mamiraja. Ya, itu menurut bahasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian Rasulullah dipamiraja dari Allah Ta'ala. Naik langit pertama siruntu Nabi Adam alaihi salam. Naik langit kedua siruntu Nabi Isa dan Yahya. Naik langit ketiga siruntu Nabi Yusuf. Naik langit keempat untuk Nabi Musa dan naik langit ketujuh siruntu ipangunutta Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ini malaikat Jibril, Muhammad letuk nasa kumewan teraki. Nasabak kapan nasa kurapi Sidratul Muntaha, maka tubuh saya akan hancur. Deknul lemat teruk. Kenapa Rasulullah bisa menembus langsung cahaya Sidratul Muntaha? Nasabak situnget-tungenna becuk mi cahaya na Sidratul Muntaha ketimbang cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar nabita biasa kita dengar syairnya antanurun fawqa nurin. Iko nasa Muhammad cahaya na riasuk na cahaya. Ya namori pancaji matan na asoy na sabari na dita. Ya namori pancaji ulengi na sabari na dita. Maka punggawana situngan na cahaya ya narito na dita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siulun ni si bawa pungalatala. Matarus sujud na dita riuluna pungalatala. Aga nabaca na dita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Na inapa na dita chonga si talansu si bawa pungalatala. Jadi ro na dita naulitum mi talansu ni pungalatala. Aga nabaca na nako na dita at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sinin na papakarajay mubarakatu barakai thayyibat dicengi salawat assalamakengi idi manan mi tunasa mapunangi ko. Kangkan na nabali di adan na nabita pungalatala. Aga na sa pungalatala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum mas risisimu wahai kekasihku, wahai nabiku, wa rahmatullah wa barakatuh.
pamasenan niya baraka. Jadi nari komilo isi tungan na pahangi hakikin na niya rahasia na sampajangi iya naritu warahmatullah wabarakatuh. Rahmat pamasenan niya baraka. Iya na tu hakikin na sampajangi. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi yang mengatakan syahadat kepada Rasulullah adalah malaikat Jibril. Kemudian selanjutnya si tungan-tungan na yaruna dikta risisina hakikiwi alina si tungan-tungan na pamulari pancajir pengelatahan. Risisina kasarain alina tu si pacapura di pancaji nabi yang terakhir. Makanya nabi itu si tungan-tungan na pamulan ngiri hakiki dan niya pacapura ngiri kasarain. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattunna nabi tari pancaji di pengelatahan. Wattunna Nabi Adam di pancaji di fungalatala. Maka day fungalatala Adam pamila ni siga matan. Na pamila matan na pangutan Nabi Adam. Cungai ri aras na itakpuro taruki ri pintun na suruga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Agana sa Nabi pangutan Nabi Adam. Ipak fungalatala. Ang tagapali pamula-mula rupatori pancaji sebelum ia. Aganasan kung alatala engka iya narito Muhammad asanna. Ya. Makanya makadai pangulutan Nabi Adam iwa kung alatala wadi ganasa wita rupa malabbi na Nabi sallallahu alaihi wasallam makadai kung alatala wadi pakwinasan ng indok jarimu na inapa mo baca marhaban bi habibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabaca Nabi Adam wikatallu. Ura na nabaca na sapuro kalau pak matana. Agan so kalau pak mata di basa ugi na aga. Ampuro mata Ampuro mata mata Wirin na mata. Wirin na mata. Isapuro urana na sapuro na bita. Mataruto ne tarupa maladi na Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kunna pamalutan Nabi Adam. Apa hikmah yang bisa kita ambil po? Maka disitungan-tungan na nariko melo kitu di macaka pa kita tak maka letu kila to lako letu kini nenek usahakan pada saat bangi pak bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah at-taruni bancai marhaban bi habibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapalan ikhwan? Tapalan ni? Marhaban bi habibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya naruna baca na kita insyaallah nariko tungkat bangi pak bangi na baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah insyaallah kuradi na kabur pak kita tak dan kamate bahkan nariko engka tahu tulinakan na pandi mata bacaan ni yaro marhaban bi habibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir yaro nabita salah satu tujuanna ipamiraja di Allah Ta'ala dan turi pahaman ni dek gagalay sa nadina untuk tarima sampajang. Situngat-tungan na ang kami man sampajang wat tuli na panangulong sampajang ni Allah Ta'ala untuk tarima sampajang. Karena kenapa? Mas sampajang memang nabi taribay talahmi kemudian ri Bukit Tursina. Siaga wat turun tarima sampajang nabita 50 waktu sampajang. Maka ni liso ni nabita si runto Nabi Musa Muhammad siaga na ko sampajang kung alatala
makkalina ditta 50 waktu sempayang. Makkalay pangurutan Nabi Musa liso ko pe mamangulor kung latala. Dinulim mulong makmo yato. Nasaba narin nasa mabichuto na namakala si Topa. Iya. Ibu, terkadang angka masih kalau di kota-kota ya tidak pernah sunyi perempuannya berjamaah di masjid. Tapi kalau di kampung-kampung, ufat kongka cekni, ufat kongka dua. Magina koro, ternyata pura tumeng kali nga pacarama. Aga na sero pacaramay, yaro na sa makun raye, masaruladi imas sampajak kubolana, ketimbang berjamaah di masjid. Biasa begitu. Ternyata yaro mengkalingan ini, yaro mengkalingan, makun rekutu. Si cucu lada karena saya pacaramay. Padi dito nga na masjid. Masyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua pertanyaan na magiro na dita tuli di palisuri pangurutan Nabi Musa. Menurut riwayat wekaserewi na dita maluli sosiolog pengalatala. Makrin pangurutan Nabi Musa, Muhammad kesempatan nasa bawat di janji cicet ko mo bawa na palala pengalatala na pamiraja pengalatala di negara mundrin na kesempatan aluniso ko si runto pengalatala. Ini ilo matoki mi talaso pengalatala tapi di nawati. Wagka si Rewi na dita si runto laso pengalatala. Terakhir si runto pema pangurutan Nabi Musa. Makari pangurutan Nabi Musa, Muhammad menu ka makutana. Agar upas sabar pengalatala. Engka na putama suruga engka to na putama ranaka. Tanya pengalatala pancaji rupa tawe. Tanya alena maringi dalle. Tanya alena maringi ondro-ondro. Ya. Aga naseng irwat tuwi na bali di pakutanana Nabi Musa. Tetapi engka neng kali yang sakda po dari langit. Aga naseng rilalan na Yerusadai. Maka rilalan na Yerusadai. Magi mo matampulat, bicara Musa. Tungan ni mas naseng iya pancaji ko. Tapi makukwe, lisu ko na sa kampung mo mutanag gandum. Lisu tanag gandum, pura na tanan na pupuy, pura na pupu na dongiri, pura na dongiri na paning, waktu na paning, nalay iyaruwar na biyang idaramena. Gora po nga latana. Musa, magi mo takabarolade. Wasang iko mo to silade tanang ni. Iko mo to silade pupuy. Iko mo to silade paning magi na tanong na mula manang. Magi mo abiyas, sidaramina. Aga na sa pangurutan Nabi Musa, puwak ko pungalatala. Yero na sang warret na, wali na sa bawat di wanri makibuna ri watakariku. Yero na sa daramina, di kakaguna-gunana. Jadi wakbiyangnya. Jadi makari pungalatala, Musa, pasabaran engkau pertama suruga, engkau pertama ranaka, yero na sa turu si parentaku, may kalinga adak po niniri papisangkaku, yan narunasang ufadici, onro na ilalan na suruga. Tetapi yero na sa matinuluin o kamamiraja, tapi di na sampayan, biasa itu makro, kamiraja matinulun jo katapiyat ko tumasampayan. Ang kato biasa aji pole magkalina sampayan. Tapi dito gagag ko kutomi rumabila. Narikotami ramalang 1 bulan full berpuasa. Tetapi tidak sempajang. Magili tak sempajang kung ngaji na matinuro kita itu mapuasa. Aga na sa jawaban na. Ito si Ronasa niya na. Ako ramalangi. Ako gana si Ula Chapu to di puasa. Kung sa sampajang, dia capu na. Makanya sholat itu, ya, dedulet tertutudak, dedulet tudar lewu, dedulet pakedo alalita, apa namanya? Alalita akita manimas sampajang. Makanya makanya Andre Guruta, ke Haji Muhammad As'ad, nigi, nariko ang kataw, naulil lutu yasa na alai.
Nulim morong ni barana afi. Bahkan nulle jo kaya na waye. Narik kulit na sempajan. Ajak bawa nama cuir. Nasabawan dijaji pahasalan pa jo kaya. Bahkan para lutapahak kuang nasaba ini situngan na puramanik itu majanjir kung Allah Ta'ala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Menu kisum pa kung Allah Ta'ala. Makanya makadai pantupan ditata ni gini gim majapui alina na ajapui toni tufuan na betuan na ada ni gini gim misami alina ata puli di kung Allah Ta'ala ni setoni tuniga maka wad disumpah. Yang paling terakhir, angka tu biasa patarika makada. Nigi gitu mas sempajat di napahang ini na sempajang ni maka daru utu na belal ginro na daga na rutu sangadina takko mi bawang. Iya beri kali situ matungan na angka salana angka tutujun na. Salana risesi na tau di ina sempajang. Risesi na tumak guru na sempajang pada di na sempajang na sabak di na mailuk makkare subawang. Tujunna yewe werekade yana turisisina tahu apa namanya tujunna yewe rekade nasabak tentu pada ripahan yang makkade untuk pahan ini na sampajangnya ya makkade itu pandritata ni gini gitu mas sampajang lahiran na minafakir mas sampajang di patuna terima pung Allah Ta'ala ni gini gitu mas sampajang batin na minafakir mas sampajang di itu patuna terima pung Allah Ta'ala. Jadi isu na sampajang ni si tungan-tungan na iya na dito batin dan niya ulit na iya na dito lahir. Jadi narik kumilo kinatarima po ng Allah Ta'ala sampajat ta yang pertama adalah aqimis sholata li dzikri padiceni yolo paringarat dari Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Makanya ketika kita sholat masjid ini paringarat ta pak ketua mas sampajang Allahu Akbar. Yaru paringaran na latu Jakarta. Apalagi nari kumalimit sandala baru di mana pakai lu prima siji gitu karena semal sandala lah. Jadi perbaiki pikiran kita. Makanya melalui kesempatan ini insyaallah mudah-mudahan nama saya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkahnya acara kita pada hari ini napali si tungat-tungan na rin na cende baraka si tungat-tungan na ilulungan. Kenapa? Maka rin nadita tudat-tudanat tari dalin na yawannya nabilang ni Allah Ta'ala sebagai majelis maghfirah. Tudat-tudan adam penuh Allah Ta'ala. Semakin lama kita duduk, semakin banyak juga nadam penuh Allah Ta'ala atas selaka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Narikung kadada kutap pasala melok dan pengat meraja. Narikung kapali adada kutap pasi cocok. Itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada berkahnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.